গাৰ্ডত নীলিমঞ্জৰং পিপিত পিনিবিৰতা আৰ্জু পনীক্ষা Assam Gramin Vikas Bank Khatkhati branch along Khurchodut Jakhong ni Phaikre Hiniarni Khatkhati police station Kaparo Khatkhati Bazar along Kido Assam Gramin Vikas Bank Khatkhati branch along self help group atum JLG alone Kiana Tanka Ekon along Tanka Chithap Eta Tanka Ulailong Lipinsi JLG alone Atanka Nang Chitunang Popura Khurchodudlo Lason si bang so bang along self help group atum JLG alone KN grouping Koido Laso along asitin na grupa phanta tangka kelong chia phan kaita bengalong charjudam bomta pinawangnoy pinabdi wangnoi pulokarni pathon bom lo pusi ratatumpen chithanpon inut pinki daspu abangphi JLG agent chopen rata tangka kachupang limalong adaidu lasonsi bank manager rupam de cashier mintu atum Kado kabe JLG alon atangka 75 lakhs atangka chopang numdat lopusi loan kichu envek arada tumpen ningki pungpen chithanpon lasi self help group JLG alon kachu enatum loan atangka longvek nang popusi ki hang paso daglo loan longle akupen preng nang chitu nang popuke itum tute loan atangka long etansi preng tami chitu jibuta chithanpon Lapen labang so abeng asai fudo anta ke chokche saide athe customer atumaphan nangching kipamemi kaita nangkang chekdun form nangkang sekpidun nangtum pinabangnoi pinabdik wangnoi puloksi radatum pen chithan porenti aphi thu khotkhati police lapen bokajan police atum chelangsi bengalong an palidun pen bengalong hur kichodut along arat ningkipung along pang samdun lapen beng asai phupen lamthe chichakpon ke iruyang bong lona tangka piet popasi beng asai phu atum pen ningje pon bokajan pen sarkurube Karbi Anglong news Mas final não tem tu, ela withdrawal form lo sini cari kudi tu ni withdrawal form lo lah, account number kita belum dia panta, lah tu puasa cuci ni, sekarang tiap ingkoi lah sonsi puasa cuci ni, ingke hala aruna doya ke itu mah orang pergi bank, aling pi tum tabang ko home macuk tum tabang, seta me kibang lo te alang tum kupisi kibi misbehave kudi po, hala account book wal ko, ekton pang wadun people, pi hala nak tum 1000 puasa, madun 1000 puasa ke ni tum kita ko, pi pun sini tum lain ni mah tu kitu mah munir, ni tum lo munir, isi suri sibe seta me la si alang tu make la sopo sake ulai long le fini ke linga ve fini e militara ve pong pen lo le tona ki ulai donji la Asam on da poisa la lang tu chupang lim alang tu non ke chupang lim ke ne exactly amen ke amount ke ni tum put ke dosta me dosta ne dosta 3 lakh 4 lakh isi group long ke pass ton mane bank ko ai alo pulote 3 lakhs ako jong se 70000 80000 ke bitu pulote 3 lakh 70000 80000 la sona jalo alang tu make ulai la bota li do lo acha ke ma je jong do la acha ke jong do lo ulai la alang tu man ke ako sa pa na pin mo na pinki dala non la ni la agent na ke pinki dala to jana sa pinki dala sa milke khaya ite inu ka na karise ki amar jiman poisa hendi khaise aji bhitorot lagibo aru loge loge hendi punishment pabo lagi মানে একাউন্টে আমার ইয়াতে এজিবি সেফ নাই 1000 2000 জিমান পয়সা আমাকে নিজর সেফ নাই আমার ইয়াতে এমপি উলাই গেলে খাই লয় কেনেকে আমার একাউন্টে সেফ আছে সেফ নাই কারণে ইয়াতে কোন ম্যানেজার স্টাফ জিমান আছে স্টাফ সব ট্রান্সফার হবো লাগিব আমি কি তার হ্যান্ডক না লাগে এখানে তা ম্যানেজার দিব নাকি তো আপোনালোকক কেনেকা গম পাইছে আজি আমি কিটা কেনেকা গম পালে গলেকে ইখালে পৰা হুদি আছো কিটা কই ইটু লাগে কিটা কই ইটু আজি তো ম্যানেজার নাই কব কিটা বা কেশিয়ার নাই কব এনে কব আমার পছন্দ উলাই গল আজি উলাই গল তো আজি তো নহবতে বাইদেউ কালি আহিব তো কালি তে রুকিব আর আপনা কিটা তো বিজনেস কানে আছে ওগুলো বিজনেস কানে আমি কিটা তো নার্সারি কিবা কিবি করে কারণে আমি কিটা এইটো দেখাইছো আজি হৈ যাব কইছে এই ইমান দেৰি রুকি আছো ফিল্ম ম্যানেজার তো আইব ঘৰত চেক ভিজিট কৰিব কাৰণে তো ফিল্ম ম্যানেজারও আনা ইমান দেৰি হৈছে আমি আজি তো যাম আৰু বেংকত বুদিম ইমান ৰাতি হ'লে কি কাৰণে আমাক ইমান হৈ আছে তো হেন্দি আমি আহিলে তো কি কৰে Non malom nijang Karbi Anglong Upper Sintong Constituency MSC Arlo Tilimati Langtui Arong along Meghalaya Penkating Thor Amomate Development asai ke Klempon
Wo signify krehini arni Jinthong constituency emisi arlo tilimati langtui arong along Meghalaya state pen development asai ke klempon bangso asai ke klempon lage tower kijun alang hemso lapen kachinglu kachingthi ahem pen chenglok ke ongdong kaching thur asai klempon lu Bontai si kamang humimi abangki saboda BOP pen nang lut choksi kilometer krepho tili arong along an Meghalaya state pen development akam nang claim that ki hawar ara datum lapen non ke dobom BJP a sarkar tim Karbi Anglong atum lapen Jinthong constituency MEC avije kro ahen pen kopi pudunji Atheke block hini alam aputhak chingki chingwai ponpe aprang penta Meghalaya pen Karbi Anglong arlo nangke dodun block hini khasi arong along anke development akam ke claim pon pini arni anta ington pon pelang kang ton ponji kalisi voter list voter ID selam pon bomla La sila puson ke claim pon long loki komatlo adai ke atheke Karbi Anglong nangke dodun khasi atum penang an arong abangke voter list voter ID Meghalaya state anathu Selam dun rong ajok Karbi Anglong arlo abangke MP MLA lapen MEC ahut sitami amit hang amen kachi jok dunji aphan aning hang hedetlo la sila puson asai ke claim kapang ton ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council District atum sai deng pon serak nangji pusi cherok tok arada tumpen ningje pon crossword nang kim tabaret ke nak tumaron na be pulo la solong pen alam chilong lo ge bordar ke nak tum senang cross ke aprang ne tum chumanga long le la dak sona rong pulo lang tum nang chiyong lo la haya rong tan li pulo lake nang tum magi cross ke chilang senak tangte ne tum Karbi Anglong amuni si theng piar bu ipak bak Meghalaya arbu nang wema nang we ke nang tum si theng pidana kang huke puneli pudun dak lo pen ne tum bathili pud bak che wan se bu yon bak na ama nang apeke nang tum si marat mareng pibir et hile pen nang gelut lake nata nang tum si klem ne tum ke nang tum phanang nep ting ne nang tum ne tum ni phan nep chek talong velang la neli pudun dak lo ke thomala ma bang ne tum ba arhi pud bak che wan si ne tum Meghalaya arlu ok nang parhi he ta nang tum kang song kar he punang ot kreipo Thaidan lang pong wan po umat nang chorput ler nang chorput khen nang chorput ok pibir jap ok de delo marat mareng chilong chenong ki thidun lai ta nang tum si klem la si nang tum kerem ban chudeng la hai nang tum klem thaya pisi no na bangke longle phelang nang yipu Karbi tum bangke hangke Karbi kina pipelo lo ke la penang pinang yarai tabe India government kro kre dorkar se ne tume court dam jo yipu pen kani ke thak dun pena matsi ne tumar pidam pilo court long pen ta bang clear nang thanung daklo lage gazette of India notification ke la kalang tum ke chief minister bang ni ki oni athe Dr. Ayendro Prasad president of India lang ta suhi atlo governor of Assam suhi atlo la si hala suhut ke plak da neli alang tum phan than daklo ahoy ke plak anta don bor green nong khlau bang sarbe pe mese plak lo ako rat opinion en senang posi umro ya pamalong 18 February hala sonen kan meeting dulo hala 51 ne kan meeting along pulo chiklion thom pendings na opinion as na chiklion thom apian cha hoy ke plak pa me anaru kitok amata ilitum Karbi mate ko mane parok le kitok kali alang tumumuni es pakintin lasi ahoy ke tok pa melo athe halang bangke IAS officer lama si lang se tok pa melo itum phana pipi melo lasi labang so hoya bangke en thi sita da Karbi Anglong pen pedam long lelo non nangli tumi thela mo nang kar judu ko an claim yi pulo nile tumi claim dia bangke haki jut si minister bang hiniang no commission pang ni lun se por hipi dak po an lo no nile tumi claim dige an ke la ka alam ta ki judlu la an oi kerai ko masong nang ni tum seng no none frang suluk sodak do ko ke la sobang so ka che song no nang ni tum frang arjab ji kaita non tarjab pom loke khanduli ar sila an hirta afrang neng kaning koi afrang ke tang the hala dak market set tagali hala waiting set an nili tum petangam der loke ne tuma committee pen se claim am der loke la jomang nang lang trongan ar loke nona ahoy kerai ko masong pe nang ni tum la sabuda geda long pe tangun ji phanang ni la tan nili tum sing wai pon lo la then non nili tum la chief minister program pe tang nang la pen ke ni tum rong i don sa ke idon ko kirung pe ta ne tum me thang tang ka ve poisa ve CM ta nang rap dun de ji mine ahoy long son claim mi puke chief re thu du gi mine alang chief minister deng se lang pot ta lang yong sinang pidun piyoi piyai pine putela ta ne tum ke la ka du ko ve nang li tum arat rong ko an phan mata ni tum member pon la pola ka du be se thor pak tum claim nang po la pen non nili tum ke chini dak kala hello body language sabang ke mane alang tum kar ju thek alam li tum pulen teti alang tum kar ju thek alam pen lok la tum ar ju thelo la si li tum bang ki pek dun lok lo non mat ke bangle pine han su nang everet ritang pan veret ta du dun klip setan non bang ke li tum ta la bang ke peklem long le lo la sa puhin ke li tum pota hangat lo la hidi nang tum nang chiklem ni pote Karbi Anglong pota du nang yong se nang tum hidi nang chiklem vegi pote ha Jontia Hills ha korane khas hila pota pang ke dak nang klem long le pun tum ki pu pen non Tumprengari zabalong habit aing narkateng king donajok inut apran kidam
Nijang Karbi Anglong non het jong tumpring ahabit along. Bakalia is Karbi Anglong asor suren terang atum hemisi hem konglong agaripen hojay atowar kedam bomahut ing namainar men kateng khengdun do jok suren terang pen merinda teron pi asupi karlitang renglir terang pi apran kedam nang birta ketok bomahut birta kelong konthuke bangso aing namainar kateng khengdun adimak long along amatsi ningkan trok karlitang renglir terang piabang aphanke apran endalo lapen halapu apo bang setami asopi renglir aphat kacerab dunahut ing namaing nap ahiring tangrak pen arengahu paso pondo ahiring tangrak pen arengahu kisopon suren terang lapen achor merinda teron piatuma phan hojai ham hospital along an ponsi si langpon lupusi birta longdun satgaon pen diganto terang Karbi Anglong news তেনে অৱস্থাতে মানে আমাৰ ডিফু ফালৰ পৰা এখন এইখন বাছ এখন আহে যে আপোনাৰ এখন কি আছিলে বাছখনৰ নামটো পাহৰিলোঁ সেই বাছখন আহি আছিলে তাৰ আগে আগে হাতীয়ে এই সৰু গাড়ীখন মানে ঠেলি কিয়া কৰিছে তাৰপৰা তেওঁলোকৰ মানুহখিনি ওলাই দৌৰ মাৰিছিলে মানুহখিনি পলোৱাৰ মানে কিয়া কৰিছিলে তেনে অৱস্থাত মানে গাড়ীখন নি এইফালে ছাইড হৈ পাল্টাই দিলে আৰু তাৰে সৰু বাচ্ছা এটা ইনজিঅৰ হৈছিলে তেওঁলোকৰ লগলৈ লৈ গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়া ক'ত গৈছে আমি গম নাপাওঁ মুঠ মানুহ কেইজন আছিল গাড়ীখনত মুঠ মানুহ সিহঁতৰ তিনিজনমান মানে ওলাইছে মানে কি সেইখিনি সঠিক মানে বাছখনৰ মানুহখিনিয়ে দেখিছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন যে এনেকৈ হাতীয়ে মানে গাড়ী এখন এটেক কৰা বুলি কোৱাৰ বাবে আমি ইয়াত পিছত আহি পাইছোঁ তাত আমি হাতী বম চম মাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া সিহঁতক আহতক বা সিহঁতসকলে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কেইটা হাতী আপুনি খেতি কৰে তিনিটা হাতী ঘটনাটো কোনখিনিত সংঘটিত হৈছে এইখিনি আগত হৈছে তাৰ পৰা গাড়ীখন খুলি এই তালৈ লৈ গৈছে এই ঠাইডোখৰৰ নামটো এইখিনিতো এনেই আপোনাৰ আগত এই পুলিচ চেকিং পইণ্ট দিয়ে সেইখিনি পইণ্ট জেগাটোৰ নাম থেপলাগুৰি নেকি এইখিনি থেপলাগুৰি কুমৰাকাটা RF মানে এইটো মানে আপোনাৰ 3 নম্বৰ বিলৰ ওচৰতে আৰু এইটো Non het jong second Kio North Karate Championship surhini rain koi rakathom silong along sen pai harong bitimong karate kachapate dun pen ing denghinia no ik kachapalong dun pen greater wolongko maji press hin pen karchodam inut arta kijum hek ningkan krisi sen pai harong bitimong alangli second Kio North Karate Championship surhini rain koi rakathom silong along kachapate dun pen ing denghinia no ik chapalong dun Karbi Anglong aphan nong me kewan Keriti lake isi methang ok prana phanta mesen lapen self defense aphan kithit dung akerabdo lasonsi lakhakri silang pher constituency ke paro wolong komaji serang longalong kedo ganthi timung lapen sumila terang pi alang li tuma sopo akleng senpai harong bi timung alang li phan bi hekpen keriti hin hojayelong keriti Club School along Pachali Dun Pen Kedam Tang Ana Sengkan Sidami Inter District Karate Championship Lapen State Level Karate Championship Senpai Harong Bitimung Alangli Chipate Dun Bompen Pinangana Dimalong Senpai Harong Bitimung Alangli Karate Kachapate Dun Pen Gold Medal Silver Medal Lapen Brown Medalist Lapen Trophy Certificate alangli kadokawe thongke prapho medalist karate championship along karate chipate dun pen alangli chipalong pondo lason sinon het jong second Kio North Karate Championship surhidi ra inkoi rakethom silong along karate chipate dun pen senpai harlong bitimong second along e chipalong dun pen Karbi Anglong aphan nong mi keban lapen bangso kedam ke bang along kacharab dun KAC along Madhuram lekhe alangli sitami Cherabdun lapen alangli phan kachoro pajerpon lason se alangli harong bitimong karate ke thek serpana jok karate goju karate school sitame wolong koma jialong karate school club ingpu ponpo lapen Karbi Anglong ardo ke thek dingatum nang Cherabdun jia phan senpai harong bitimong apia puatum pen tuning report news text report Karbi Anglong news